Maikanem Abilin. Tinapalapats, nagbaligi damagno anangalay tidakkel agatad apinang sa kanirina kini Doña Anita. Gapu iti dayta baligi da, nangangay da iti ramrambak iti kuta da, ket inawis dadalando ken ansong. Impakamuda kada ansong, ti panang kidnap da idi kini Rina, sada insublat ni Doña Anita. At dahin singasing ni Magno kadakwat ang aramiden da. Ti panagkid daw da iti dakkel agatad kada Senyor Simon. Kas katukad ti panang ilimod da iti panang patay da idi kini Rodrigo. Si Malugarod da ami ket inawagan na ni Doña Anita. Ita gagayem adto inti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Maikanem Abilin. Madam, adda nagbalangan iti dalan. Tuwada, kat nakapaturong ti paltog da kadata. Sige! Ipurwak mo din ang ikam iti kwarta binagtawa! Madam, makirangat ka. Di kayo tignay iti dabos! Dahil talamang kalpit si aramidin mi, iti pantog mi! Ikaw gunay si kalalaki! Ingatong na giniimam! Iti ganito ang gunay ka! Talaga pantunan na kayo! Tulisan lakit din na gito'y, madam. Nakaabungot na pa'y. Ingatok ka no dagiti imak. Anya ba'y lang tayo maramidong Doña Anita? Iti pa nagbilang ko iti tatlo! Naskan na ipurwak mo dikit kitawat! Maysa! Madam. Dua! Palo! Wait! Ato yan! Apa yung purwak mo, madam? Dajay, pinidot at dagos ti kadwana. Sige! Pagandaran yung tigutsiyo! At pumanaw kayo! Iyugan din ti lumaban tamatay kayo! Balagat kayo! Madam. Na may saan na tapart. Paimana... Da... Madam, di ka patog. Umalis na, madam! Agawaan ta ti pumanaw dito eh. Sigurado, beltaan data. Dito iti pagnandami. Agawa, surutan nak. Wan nando. Kumamang tayo ti day tapasat. Mama, sa dino tinapanan mo? Rimwar kayo, mat. Di nakasarsarita, iha. Kaya't ko tiyag may maysa. Madam! Madam, mapala ka din iji pasdak? Saan? Alah, inka mangala iti arak, Bart. Kat sorotan nak ijay hartin. Wan, madam. Aginom kayo, mama? Wan. Kaslad da parikot ni mama. Ngam, apay, adi na iba ka kanya. Danggayan nak, Bart. Aginom tatwa. Madam. Talaga nasakit tinakam ko iti nagsasarono. Anak po ka wadakkel agatad kada kami. Madam. Apay matan nagastoy, Bart. Sana bali, madam. Bumawi kayo tumanan. May sublimot lang dagiti dakkalagatad na pukaw kada kayo. Sa bagay, husto ka. Nalakala nga sumrek ti kwarta kanya. At kayo kayang dito yung hardin. Senyor. Naimbag nga orasyon. Ang tukaw kayo. Kasamot kin ka, Bart. Kaya't yung ti arak, senyor? Sige. Kaya't ko ti uminom ita. Itaman pa'y, Simon. Itaman pa'y, adanggayan na kami nga uminom. At day baga ka na kayo. Anya day ta? Uwan gayam. Kumusta ti pagnam? Anya ti imbagakan ka ni gobernador? Isuday tati baga ka na kayo.
Kunana nariribok kanon ti San Isidro. Gapo iti parparduwayan nagiti rebelde ariribok. Talaga adag iti rebelde ti mapabasol. Iti mapaspasamak ditoy. Kan, dahito ti may padpadamag itan. Iti pagwarnak man, wano iti radyo. Adag iti rebelde ti aking gapwanan kadag iti pamapatay dito San Isidro. Amin na kinatakas, iso dati mapagpabasol. Rumbang lang! Kaya gapo iti dayta. Nag-request ti gobernador iti Armed Forces of the Philippines. Iti umay a grupo dagiti soldado. Anya? Soldado? Kaya ta sa hunday ta, senyor. Kalaban tayo dagita. Anya. Di yung mabalin atang landa kita, senyor. Kuno ti gobernador. Isuda ti katulugan nagiti pulis dito ili tayo. Para iti pagsayatan ti San Isidro. Kaya't asawon day ta. Saan tayon to na maramid dagiti kay kayat tayo. Taddan soldado, akatulungan dagiti pulis. Banlegi, mangansong. At iti bag-an naglaon iti kwarta mangansong. Mukas ta. Nagbanligi kayo. Wan. Naalami ti kwarta? Ngawan ti dakas ang napasamak kada kami. Kablawan kayo. Saan niya binilang dayta ang kwarta? Jak amo no husto ti bilang na. Basta imbagak ka ni Doña Anita ti gatad akasapulak. Kat iso daytan. Bilangan nyo, mangansong. Sige. Intayo iti kalapaw. Tabilangan tayo, daytoy akwarta. Tangay duha kayo anang isayang kat iti amin. Kat nagbanligi kayo. Nasken nga damat gunggunayo. Mangala kayo iti kwarta iti daytoy abag. Kas supapak ti banligyo. Anya? Ala, mangala kayo. San kayo nagkadkad? Dakka na banag daytoy ana itulong yo dito'y kuta. Manang ami. Adto'y tinumam atyaa. Mayat daytoy atyaa. Tadalusan na ti bagi. Agyaman na, Rosa. Sige. Igupam, tanapudot pa'y. Saan ngamin anaimas no agbaaw? Agyaman na. Manang ami. Nasiglat ka talaga. Nagbaligi kayo, ti panggapyo. Amo manang, kaya't kumat ti pumaltog. Kaya't ko apaltugan dagiti nang ipupok kanya kiti pasdag. Tinadahil dati dayaw ko. Bayam, da kaming ti makamo amang balis kadakwada. Isungarod nga agsansanayak a pumaltog. Kan agpana. Wano makitin nagbat. Takayat kumat ti luwaban. Sige, agsanay kalagta, Rosa. Dumteng to ti kundaway, ang makabalos ka. Telepono. Sungbatak man laangan na. Hello? Kumusta ka, demonyo? Kuna, nunataykan. Ha? Si bibiyag ka pa'y lagayam, demonyo. Manupay a kwarta ti maibuskan ka. Sakbay amatay ka. Ha? Rebelde ka di! Awan pa mo! Makita ka lang. Patayin ka! Di kaunay, demonyo. Tabangan numataki ka, kat ipatay mo dayta. Agpakita ka! Imbabanan. Ela, apayakas chay ti boses mo.
Itay kapay ditan likodak, ma'am? Wan, nangagko ti pandakisar itam iti telepono. Nga mapayakas chay ti boses mo. Asino di kinasaritam? Tangay nabuking akon, ma'am. Ibagak ni Doña Anita. Ha? Idi pa'y laang ngaw awagak, ma'am. Ngam, jak ibagbagati kina siya sinok. But-but ngak. Tapno mariribok ti panunot na. Anya? Ado ti basol na kanyak, ma'am. Iso ababaan ti kasjay nga ar-aramidag. Makabalasak. Sir Victor, bakayo kayo. Wan Guardia, kumusta kayo? Nasa airport, sir. Ni Mama Carlota? Ada di taon sir. Yang kayo kita di taon Sige, ket agyaman nak. Victor, iho. Mama. Kunak mo saan ka na makita? Kunak mo mapayag man na di ka makita. Kanayon da ko na makita, Mama. Gaputag talina ed akon dito San Isidro. Wen, Mama. Naidistino kami dito San Isidro. Gaputan nariribukan ti San Isidro. Agapuanan dagiti rebelde. Anya? Ang iho. Apinas ka na may saka kadakwada. Amanganot no may isagmak ka. Mama, awan ti pagdanagan nyo. Kabalak na ito eh. Iho. Da kami tinaidistino dito San Isidro. Amang paksyat kadagiti rebelde. At tutin sagana ka merienda. Ala, pagsasangwan tayo. Agyaman nak, Auntie Ella. Naragsakak. Tadda ka pa lang dito mansyon. Kahit ko? Dito ikan, Auntie. Saan ka na pumampanaw dito eh? Nang rona kahit awan ka doon ni Mama. Matungpal ti pagayatam, Victor. Ala, pagsasangwan tayo nga dito merienda. Kalpasan na, rumara kon. Ang Victor, iho. Baliwak tumanan ti sumarongkar, Mama. Teniente, napintas na ito ang lugar. San Isidro. Wan body, napintas. Dito yung adimakal. Kat awan ti makunak iti kinangayad na. Nga mas dawak. Nagapunan gayaman dagiti rebelde. Nagtatayag dagiti bantay dito eh. Kan nagpupuskol pa'y dagiti kay kayo da. Pudno dayta. Kat kadagiti kayo. Ado ti Orquídea. Talaga, Teniente? Wen. Dayta ti may sakin na pintas ti San Isidro. Ado ti Orquídea. Teniente, inton bigat matlaan. Agsawar tayo iti bambantay. Wen. Sapulan tayo ti paglemlemangan dagiti rebelde. Nalabit nga addan dagiti soldado anay destino dito San Isidro, Rina. Nasaya at mat, mama. Iti kasta, aggibusan ti kinaulpit dagiti tattao. Anya? Nasyak amaysa, nasaya at launay. Iti kasta, matiliwdan dagiti rebelde. Wan? Nasaya at matkit di dayta? Tiliwanda kuman dagiti amin a rebelde dito San Isidro. Saan laang adagiti rebelde, mama? Uray pa'y dagiti saan a rebelde ang managdakdakas. Iraman da kumamutten atiliwan. Anya? Manangami, adda lang nagkoy ti radyo itay. Anya dayta? Adda ka nun grupo ti soldado an ay destino diti San Isidro. Soldado? Wan manang. Kat isoda ka no ti katulungan dagiti polis amang kamag kadagiti managdakdakas diti nga ili. Nang rona dagiti rebelde. Anya? Kam maganda ka no dagiti rebelde dito San Isidro.
Anya. Kasta tinangag ni Rosa iti radyo, Mang Ansong, Lando. Kat amangan no matiktikan da tayo dito ikuta. Anya ti aramiden tayo, Mang Ansong. Panimutan tayo na imbag no anya ti aramiden tayo. Numatilaw tayo. Di tayo na ipatungpal ti panggap tayo. Manansaw! Kada ka dami! Nakita mi ngagturong dinan! Iso! Ha? Ni Ante Ella? Abi gusto yung matan, no? Ante Ella! Anya pinapasalakan ka! Anya ti pagbanagan ti grupo ni Ansong, itataadan dagiti soldado amanganop kadagiti rebelde. Gagayem, di uliwana denggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. May kanem apilin! Nobela ni Virgie Paglay, direksyon June Rebutaso. Technical kan musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung istasyon. May kanem apilin!